Dobrodošli u novi video kanala Zov divljine. Danas Vuki i ja pravimo buškrav sklonište pored rijeke, uživamo u prirodi i kupamo se u jako hladnoj vodi. Nadam se da ćete uživati u videu. Jesi dobro? Evo ga, tu smo kraj riječice i sad malo džiramo, tražimo neko mjesto gdje ćemo podignuti šatorsko krilo planinice. Evo ga, juljim je stašce. Tu ćemo malo poravnati ovu zemlju i poslagati ovako trupce za krevetić i šatorsko krilo ide ovako hop, da gledamo prema tamo. Zašto gledamo prema tamo? Vrlo jednostavno, jer je lijep pogled. Na Vukija baš nije lijep pogled. Ašot je tu, ja idem da sečem drva. Dobro. I ovog, ja vidim. Da, to je bombon. Le. Znaš ti šta je? Pazi ruku sam. Znaš šta sam sad skužio? Ovaj sistem ide, ovo je stara ruska sjekira. Sjekira može biti testera i tamo lopat. Znači 3 u 1. Evo ga. Evo ga, tu ćemo čvor zavezat. Ovdje isto. I ide jedna špagica sa sredine na ovo drvo. Evo, ovo šatorsko krilo i kabanica. Ovo je kapuljača i ovdje i ondje su rukavi. Šire sam. Evo ga ljudi, idemo praviti ručak, a za ručak će biti hot dogovi. Pravim štapiće, a dok to pravim
stavit ćemo jednu kaficu. Već gotova. Kao lojalnost. I kupi merino čarape. Jer ako volim kad mi se malo pepela meša u kafu. Evo ga, kobaje se krčkaju. Kad si nogama? Ajde da daj mi power bank, molim. Jesi mi stavio mleka? Stavio sam ti. Very good. Živio. Živio ti. Prijatna kafost. Lele. Evo, prima ga pere. Sviđa. To je to. Sad idemo još malo. Pa da je bitno. Malo krušića. Malo kobašica. Daj sem. Čempa. To treba razmažeš po kobaji, brate. Ma ne. Znaš ti ideš kod doktora. Šta ti znaš? Ti što me razvalio. Da se ljutiš odmah, jebate. Ko se ljuti? Da. Klasično dobro. Evo nas, pili smo, jeli smo. Vuk je sad došao još malo na pila drva. I ja isto idem još navući drva malo iz šume. Tako da imamo dosta za večeras, za noć. Tu što smo skupili do sad ima dosta, ali nema dovoljno. I skupit ćemo koliko mislimo da treba i još malo. Tako da idemo. Hoće li posao? Radno, rođaci, radno. Živio. Pije voda, Radovane. Vuki pravi jedan posebni čaj. Kažu da ovo liječi sve bolesti. Smrekine grančice, iglice. Vidit ćemo hoće šta valjat. Loše ne može biti. To ću vam reći. Dobro, potrovat ćemo se. Previše vitamina C će biti. Ja koliko znam, one su bogate s vitaminom C, tako da nam imunitet neće opast na nas. Znači raste nam imunitet i raste nam testosteron. I raste nam samopouzdanje. Samopouzdanje. Sipaj care. Sad se ne vidi, u startu je bilo. Prvi put u životu probamo. Degustacija čaja. Majke ti, ovo je dobro jebote. Da, jako dobar čajić. Jako dobar čaj. Bolje mi je nego čaj od mene. Malo je onako gorak. Baš miris onako... Ovo je baš dobro, evo. Četinara. Iglice od smreke. Evo kako izgleda. Boja, ja bih rekao pišake. Blaga pišaka. Jutarnja. Ali je fin, stvarno dobar je. Čaj ne pišaka. Složit ćemo drva ovdje, tu će nam biti glave, tamo noge. Drva su nam bliže, možemo ih baciti u vatru, ne moramo ustajati. Imamo puno drva, bit će velika hrpa, tako da ćemo ovo zatvoriti isto ovaj prolaz ako bude nekog vjetra, mada neće biti. I ako neke životinje budu njuškale, da nam ne njuškaju po glavi. Eto, hrpa je tu, gledajte ovo. Lele. Da. Upalo nam kamenje u vodu.
I evo Vuki. Vuki. Kuka, ali radi. Protiv svoje volje. Protiv svoje volje. Stisnio je zube i voda je hladna. Negdje 5-6 stupnjeva. Izmjerit ćemo ujutro. Evo slanica gotova. Op. Da. Ajde, napadaj. Easy. Dobar tek. Dobar tek. Ovo je brh. Man. Evo ga ljudi, prokuvana voda ide u plastičnu bocu i potrudit ću se da ne opržim ruku opet, a mogo bi. Stavit ćemo ovu u vreću da ju ugrijem malo. Dobar. Ništa od ovog, gledajte. Curi, moraš kupiti malo bolju bocu. Evo. Sreća pa nije toliko hladno. Sad ima 2-4 stupnjeva. Dušenje nogu prije spavanja. Nikad u vreću sa mokrim nogama. Mokrim bilo čim. Sad je i ja idem spavati još malo. Ne odmah, ali još malo. Nadam se da Vuki neće hrkat. Ne, nisam ja te ekipe, brate. Kako mi je lijepo, pojma nemate kako mi je lijepo. Spavanac, malo ćemo još chillat, sad je 9:30. Kroz nekih 45 minuta mislim da ću biti u dubokom snu, makar se nadam. Tako da, vidimo se ujutro. Dobar lik. Dobar. Dobro jutro. Novi dan, nove avanture. A prva avantura na rasporedu je ustati iz ove vreće. Spao sam ok unatoč situacijama. A jedna od situacija je... probušio mi se madrac. Negdje oko 4:30 sam se probudio na ovim gredama. Ne znam kako sam bio na gredama koje su u zemlji koja je hladna. Malo je bilo hladnjikavo. Ali ništa strašno. Skroz ok. Dobro jutro! Vuki je budan. Evo ustajemo, čim malo se cipele ugriju. A Vuki ima neke svoje metode. Pošti vam. Koji broj cipela nosiš? 41. Ja sam ti tehničar. 0, ravno. Pazite. Ugodna temperaturica. 0 je bolje nego minus. 100%. Vuki, Ajme to. Siso, ustaj. Ja bi sačekao da jedno 10 dana dok malo ne otopli. Jeli? To za me je nije za Jordan K. Šta si kao ponovno, Boris ti mene iznenadiš. Ja. Ti nekad ne poneseš četkicu, nekad poneseš. Ja. Još ja razmišljam neko, da li da nosim četkicu, rekao, ma nije pono Ara, prošli put po boli me idemo na ono na Prošli put divljaka. nisam ponio jer sam znao da će biti minus. Nije mi se dao prati zube. Perem zube samo kad je 0 ili plus. Kad je minus onda je dozvoljeno da ti smrdi zube. Ja. Prijatna kafost. Vuki ima malinu i čokoladu, a ja imam čokoladu i šumsko voće. Pomiješao šumsko voće i čokoladu
sad ne osjetim ni jednom ni drugom. Šta kaže vodica? 5 stupnjeva. Vuki, jel te vruć? Jes malo jebate. Mogli smo se okupiti. Mogli smo. Ajde. Hladno. Febra. Šta je ovo? A oni trnci budete neko iglama vode po cijelom tijelu. Evo nas, preživjeli smo. Vuki, šta kažeš? Bilo je čupao malo. Ništa, sad evo spremamo kamp do kraja i palimo kući. Evo ga ljudi, to je to za danas. Ako vam se svidio ovaj video, bacite like, pretplatite se na kanal. Imam zanimljivih videa koji će izaći kroz tjedan, dva, tako da budite u toku. Čekirajte kanal od ovog gospodina Vukija, Vuki Outdoors. Bacite i meni sub. Ništa, hvala vam na gledanju i vidimo se drugom prilikom.